Tourism Board Chairman Dharam Singh Kropen VDC Chairman Kimi Britain Mahila Phan EM Retacing Hipen ke Hokalo ke Pajir. Karbi Anglong Autonomous Council pen Sri Mangal Akula Dapan Trading License Kipi Thu pen Kang Puto Putak Hampang Song pen Ning Kang Samsi Chepaklang. Nili Balong Akimi Hari Kari Dhaba Kangpu. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong, a contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Mrs. and Trans. Hosting for the first time ever at Difu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardong pinia daba birta long penili sami mirin hansepi pini birtang ton pen arjuk panikta. Lakha Krit Rock Nomati Constituency BJP Mondol Committee hin pen chapatir piponsi kidam tang thereponi phai troxier ni ada por phai kep apor parokwa medical IB along Tourism Board Chairman Dharam Singh Kropen Nomati VDC Chairman Kimi Britain Mahila Phan Karbi Anglong Autonomous Council EM Retacing hi pen ke hokalo ke pajir pon. Labang sokar cholapen arpukimi ke pekpon amai long Nomati BJP Mondol Committee amai phu Jyoti Timung ahin bensi mai charipon. Bangso hot Karbi Anglong Autonomous Council pen Tourism Department Board Chairman Dharam Singh Krolapen VDC Chairman Kimi Britain Mahila Phan ke hokalo mate appointment letter Karbi Anglong Autonomous Council EM Retacing hi ahin pen pi pajir pon tanglo. Bangso hot EM Retacing hi pen danglok Denarong Town Committee Chairman Pradip Ingti lapen anparta BJP Mondol Committee atum chetong dun renti. Bangso hot Karbi Anglong Autonomous Council EM Retacing hi pen kaning je ponatengki pini bangsor ni ke mea por hot ki claim ke dam lapen anparta a hokpet kaching thur asai modo an radalong an ke pali ponji aphansi pini bangso karcho mai long pen chingwai pon lo pusi ning je pon. BDC Chairman arpu ini tum dak kedua we cingwai cingsai pensi ini tum BDC Chairman pekon lapen Board Chairman Rong Singh Kropan ini tum dak parti long klaim lapen dak lapen tuman orang itu ni kang chulo sipini dak itu arni keme or keme usi ason itu ke klaim dami lahai ke cingwai cingsai pon asin kewanji rat pan koson si rap theki ma rar pan son si tawar ke me paklang ko theki ma lahai lam sini itu cingwai ben atu we dak ili tu parti member pedam ped mondol president dan anglo dak denaro ton chairman tadolo pen dak parti lo pakai lever pedam ped tu sistem alang li tu pen BDC ni sipilo sili tu dak rong rubah hawara lo konane kam ke liye konane kerap nanti konane emso ketangte sonsi patang panji Lapusona por kimi nangki pilake rada phan anso se ki claim ke dampon thekji aphansi bangso sai nang peklo potsi alangli nangke pin khada lingsi claim pon po lapen nangki pek pon thekapot Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Retacing hi phan Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro hin pen pangdak pon. Surya kadang pajar ini ani game ani kusini tempat ini tuh Karbi Anglong Autonomous Council kacing honai CM Dr. Tuliram Ronghang ini tuh nomati homosti MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Water Resource tourism
alang litum nachin hon pen ini litum han dak nomati mondol komiti ben patir pi konsi litum han सरकार चो फ्रॉम देखो Nili phanang ki pek pona tengsi nili kachi claim pon pe media phansi bor I pon po lapen em retailing hi ke claim ke dam ke mia so thot si alang linang kapin khara teng pen si sayang deng pon po si VDC chairman kimi Britain mahila pen ningje pon ito আৰু আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা বিজেপি দলে যিখিনি দায়িত্ব দিছে এই দায়িত্বটো বহুত গধুৰ দায়িত্ব এই দায়িত্বটো মই সুচাৰুৰূপে পালন কৰিম বুলি মই সমূহ নমাতি বিজেপিৰ বন্ধু ককাই ভাই ভণ্টিৰ লগত কামবিলাক সমিল মিলে কৰি যাম বুলি মই নিজে অন্তৰত প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা কামবিলাক ভুল হয় সমূহ ৰাইজৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে ভুল হোৱা কামবোৰ যাতে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিয়ে অনাগত দিনত যাতে আমি সমষ্টিখন উন্নতি কৰিব পাৰোঁ News report Bikram Teron Karbing Long Live Kidamtang arkoi ni phai hiniar ni dipoi hi thialong kedo Sri Mangal Akulat trading license ing thanpon det pen puthot kidamtang thereponi phai troxier ni kangpua lomate trading license ki pithu dera putha karbianglong hamphang song kedo anatum ning kang samse chepaklang ponsi Sri Mangal Akulat along an todam paksi kulat kang haponji aphan kabor ipon thu Kidamtang apor hut karbianglong arlo kache thangplup alam ki Sri Mangal Akulat ahem phu nisanjen so arlo atum pen kamno ka choklem amhor pen nangan kache thang dolo labang solong ke thekdun long mate kinep dun vek atuma phan raikom saikhe atum pen kinep kang nang ponsitami dolo lapen karbiang autonomous council pen sitami malom so por apha Sri Mangal Akulat trading license sitami ing thanponsi akulat ing hapon cheklo bonta kidamtang thereponi phai troxia ni puthot labang so akulat kangpu hukum pithu dera jok hamphang asong atum ning kang samse chepaklang ponsi Sri Mangal Akulat along todam taklo সোসাইটিত থাকিলে সোসাইটিতে কাম কৰক আপোনালোকৰ নিচিনা লেতেৰা মানুহ থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ একদম অৱস্থা বেয়া সবেই দেখা পাইছে ভাই বদনাম হৈ গ'ল না আমি আপোনাৰ দোকানটো জবৰদস্ত বন্ধ কৰিব নাই আমি কৈছো নেকি আমি কোৱা নাই আলোচনা নোহোৱালৈকে দোকানটো বন্ধ কৰিবলৈ কৈছো আপোনাৰ তত পৰিস্থিতি কৰিব নোখোজে আমি শান্তি মনেৰে থাকিব খোজো আমি কিয় ৰাস্তা ওলাবলৈ বাধ্যতা কৰে আমাক আমি অকল এই दुकान आज बंद हो लगे आलोचना हो लगे आप आसामीज में बात करो तू कौन सा भाषा बोल रहे तुम्हारा भाषा हमको समझ में नहीं आता है तू कहाँ पे रहता है आसामीज बोलो ना तो आसामीज बोलो आसामीज बात बोलो की लगे न हो हमारा सोल्यूशन लगे किसान जन कहाँ गया किसान जन नहीं आता तो तब तक दुकान बंद करने के लिए बोलो ना ये ऑर्डर कॉपी दिखाने से hamphang asong atum pen ke pachini pona tengke karbiang autonomous council pen Sri Mangal Akulat aphan trading license ki pithu det ke chokche thepiklo athe ke dam tanga por ho Sri Mangal Akulat hempu nisan jen soarlo alam ki klang pen pinyani asatami law and order atum tangsai ki pinang bonda halapu hamphang asong atum labang so alam pialong ki kham khedun mate ki nebdun atum aphana bang hatek mate ki beng kadokronlo Lasi law and order atum tami ihivet akang sai wong abang ki chokche athe ki chokche vek abang pu nisan jen aphan ke pini ani akta tang sai avela lasi non amad labang so akulat in hapon se permanently trading license in thanpon vek nang ji pusi ke hang adupong chu gedam ta ho same itu nadak organization dan tami pabon dolo same pini dhot same dak khuli ak Sri Mangal lasi ini tu ning doglo lason bang ke konsil tami authority bang pipeda nahi polo tami kedam ta same itu bare same ini tu hang asong pen tami bon nahi pulo konsil pan tami itu pimpul alo tami pidam lo tami itu penaan same itu cerok dok itu dolo dah lasi lason bang ke ini tu jok che dai karbiang lo hang asong mak hang ke la ke lason bang ke penaan ke aketer akheno akamang ke lason bang ini tu padolong le nahi pulsi ap ini tong lo lason Pene bonglang polote ni tumon ke pangkiri fansi tum jak bang. Main purpose for what reason we are gathering. That means today around like 10 organization we gathered together and we just came here at Sri Mangal showroom in order to shut down the Sri Mangal showroom. The main reason for what we are trying to shut down the Sri Mangal showroom is that because justice has not been given to both the parties. Only one-sided justice has been given from
from the police. So for that reason only we just came here in order to shut down the Sri Mangal. Today itself, council pensi la bang soal lo nang pilo la sila tum sina pampu toilo kusiku. Setame aprang sila dake justice lo nang lang mati. Justice lo kami bilang ke laki nang litum anda cini lo. Hampang so anda cini lo lagi. Lasi nitum songa hin penke properly justice bang long pamenangi. Good justice bang long nangi. Justice long nangi. Apa lao? Non kedam tang abut ke news media long sop lang lo laso video hai ke viral lo. Oh, labang so video viral lo api la ke ratum thek lo madi. Kulo bang ke ne patuma fancy police atum ke beng nai ma. Mate ho ke chokulam da fancy ke beng nai. La isi aku so do madi. News Report, Karbi Anglong Live. Lakhaing ko rapon nilip MEC constituency ke parlo Chokyola Hawar Dokhora Bearong kedai Tiharu Bostialong Thereponi Phai Troxiani ada por phai ke por dhaba kimi kangpu Pinpur ponme hakko hutke beha bepar anat anta bang paroga khayatum si kiklem Bonda nona kai ke Karbi atumta mi thanga king pen ke charjab jila pen hemrit kachelang ji aphan beha nat kachi hungdun theke ningarong mimi Lason thotsi hari kari dhaba kangpu pon orun tokbi long dili terang lapen ajir po tumpen cherapsi dhaba parjapon lo labang so dhaba long prik jam ki choki jonason amung long ponji jese met ok an pen ki cheng lok prik jek ki chumi sen ason long ponji lapen ki phang oga pora hut ke langkang sam long ponji han thora lang thoi the bong homa lang the su pen ki sora lang hai hui long ponji puta dhaba hem phu pen nang pachini dun Anparta home delivery mate akinang sot lipute hem anang thon kok our site ami piponji puta nang pachini dun lapen birthday mate mahang ke thek arni ke talon hut my meeting ke paman pon hut ason seta birta pi pulote sigdang piponji puta birta nang pachini dun Chokyola area long si tulipon lo ladak nang litum kicho hormulong ponji him lapen chicken ason chicken chili, chicken dry fry, pork dry fry, chicken chow, pork momo, chicken momo, lai hui nang litum long ponji, lapen nang litum home delivery, abar size me long ponji, lapen ladak nang litum nang punte no, long ikon pop. lapen langkang sam peka juice on our side dum. Langkang sam komunita doji nang litum juice amukha. Lime juice, lapen pineapple juice, watermelon juice, lai hui long ponji. Koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong Live. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapen anparta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon amar jiwan amar jiwan adwai ki chupensi nomili phugar tin buni ni da kimilo la so adwai chu che ko ge ni chuklen thi chu dam thi pen ke nona so adwai ki chupen ki komang the du pensi ni li chi thek lo ni chi klo jam ni jong thom la som ta ni li long lo same amar jiwan adwai ka chenen pe la hai ki sota ni li akiso be det lo Clardak pen kachini jiaphan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon birta keme hirjir ke tokla pen ki hiraning khang atoma phan isi birta keme EPLM pacha nang puma thapen Karbi Anglong tourism department pen patir piponsi kibangji there chikloni phaikri ECR ni ke chengsi aphong hirjir ki hir kache pate jaimek padoponpo bangso kache patelong Kehaya bang pu bang pi atum kilong ponji anong elake kecheng si bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suri koi second runner up bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponji ani lake theri ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kikor Tangte nang lito may hirjir ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 938758101 along lo ignon. Ang ton pen kachini jiaphan
93654 lapen 93651 along homrig nom Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ka parlo koilamati hawar pen kahilo kilometers pharo isira thongkep so se inglong hawar phi phuani pen kaboche ningkan pharo so se ke do ara tum piniani anta mobile network avilang Karbi Anglong district hello district ke thenailo bonta thoi inglong ke do ningkan pharo so se pen ke do ke thak ovi hini ke thom so se pleng tanglo inglong ke do ara tum piniani anta towar mesen ave mobile phone network kawe seka chilanga hemte bok het kawe pen ki chenglok asona son che than lap pulote judun e plengon e pinlang la son se sabo rong pia rong sam singnara rong bithi langso ra ingtia rong sar theti monga rong kang nep terona rong pen ki chenglok rong kri hini so se inglong ke do ara ratum akisung pen non pu anta jok ponun ilang ke so hutame seka chilanga hem ke ponchi aphan hem pen thoi an anisi ebela an apor nangchi Ansi thoi an leji Arlongwoti inglong ara ratum ka chuning rike non prab chin pen nilitum inglong ke dora tatum aphan towar pen ki chenglok ason kaching thora hin nanglang pontha kilik aprang prang ke nili hailote towar sikachilang hempen delong ason hin anta nangpi kobusi apong tin kilik aprang prang inglong ke dora tatum aphan candidate tatum hin pen lamcha pipi pon bonta kilik le par etlo pulote laha lamchak chiting ne det puta ningje ponrinti Nili tum nangan ke sek sakdo nili tum nason berta chala le janji sita nili tum inglongan wang nangi kilometer hini mate kithom mak de kok thai hini tum makisu nili tum ke boy ke la phelo no nang li tum anu na than ke la phelo nili tum barkha kang them sita nili tum inglong na lu si ha thoyoi kan sita nili tum berta chala le janji sita nili tum inglong lu nangi asi nili tum kisung la pen nili tum ki boy nang li tum manglang sante phulo sita me nili tum kwala ne gari motor la pen kadu ka ve anta nili tum kitang ke bang siksa son net la pugali nili tum ke ali anta la pulo nili tum ke longarat hiduk arat side asi nili tum ke ajar le juklem nu sita nili tum ke la pu long si arlunang bom nam nang bom kita nili tum ke thoi punon ajat punon le dam sita nili tum ke la soteng nili tum hawar ke rong krehini andak duji koilamati pen samson inki karbiang long line National People's Party Asongjapo Konrad Sangma Puthot Meghalaya a Chief Minister Chipaman Ponsi Kidamtang Thereponi Phai Troxiani Semi Kiding Pon Lapen Halapun Nagaland along Ria Long Sitame National Democratic Progressive Alliance Asongjapo Nephew Rio Puthot Chipahai Ponthusi Phongpho Aparman Chief Minister Asimi Kiding Pon Labangso Semi Kiding Pon Ajai Megalong India Prime Minister Narendra Modi Lapen Home Minister Amit Shah Sitame Chitong Dunrinti Ningkan pho Meghalaya long ria long Mesen pen kichari kechalon ponji aphan pura Chief Minister pen danglok akimi ke jong pona cabinet ministers atumdo an aphan setame semi padeng ponlo lasol si Preston Tiansong lapen snyo bhalang dhar atum setame deputy chief minister asemi deng ponlo lasolong Alexander Lalu Hek Polindo Chairman Sheila lapen Sakliar Wari atum setame ministers asemi deng ponlo Lapusong si National People's Party pen MLA Bang Troxy, UDP pen MLA Bang Hini, BJP la pen HSPDP Asong pen MLA Inudut Atum Sitame, Raj Bhavan along Meghalaya Governor Phagu Chauhan Athengno, Sangma Cabinet Members Asime Kedeng Padoponlo. Isi kemang hudame me alama bangke lapuhenlo. Bharatiya Janata Party hin pen National People's Party aphanke kipang limnaya government lo pusi hokponlo. Puvoy Pisitami BJP henlo NPP aphan election ki jutlote pajir pora pet pen government kesing ponji alamdon kepali paprangnai asonglo Marcus N Marak Rakam A Sangma Aparen Lindo Komingon Yambon Lapen ET Mondolatum henlo NPP asong pen cabinet minister anghoy chepalong donatumlo
National People's Party la pen ari sang ho tum pen pangrumpet pen MLA bang plike bra pho ando la song bong pen inkora trok MLA ke NPP a song pen lo BJP pen bang hini la pen kapre ga son pen pangrumpet si plike bra pho a MLA an pleng pon lo Halapun Nagaland along rialong setami nephew Rio Puthot Phong Pho Chardun Ron pen Nagaland Chief Minister Chepaman Ponthusi kidam tang thereponi phai trok sia ni semi deng ponthulo Labangso semi kideng ajai megalong India Prime Minister Narendra Modi la pen Home Minister Amit Shah setami chetong dun riti nephew Rio a cabinet along MLA bangkep aphan cheponlo Laso long soarlo to maphan setami Nagaland along rialong ke chengsi cabinet ang hoi setami kepek padoponlo Cabinet Minister Salhau Tauno Kruse G Kaito Aye Jacob Zimoni KG Kenye P Pawang Konyak Metsubo Zamir Temzem Imna Along CL Zone Lapen P Bashang Mongba Chang Atum Setami Nagaland Governor La Ganesh Han Athingnosi Semi Kedeng Pon Paduponlo Nephew Rao Puthot Phong Phop Chardun Ron Pen Chief Minister Chepaman Pon Pen Phurki Mo Long Setami Amen Chetok Tekanglo Alang lihan lo Chief Minister Anghoy kikhi ajir kiding naya bang phulo Nagaland along Nationalist Democratic Progressive Party mate NDPP lapen Bharatiya Janata Party mate BJP chilang pet pen thongke prake thom Nagaland Legislative Assembly anghoy chepalong ponsi government chising ponlong lo National Desk Report Karbi Anglong Live Tang de pinyada birta ke lapan si kang ton ponik lo